Sabela njengoma le fast masinyane kamele ngosinayi manje. Ake soyishaya brother gcina. Bese lo hlethi phansi bese uyalilisela. Ay. Yangena intombi emhlophe. La ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye. 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 Ela ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye. Ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye. Ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye. Ela ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye. Twala ye, ngifela kuwe ngiyakhosela twala ye, ngifela kuwe ngiyakhosela. Hay baba, hay bo. Ake sawulilisele. Wena. Awuso praise enkomazi. Hayi baba. Yeah, animal. What's that? Bamba gcina. Hallelujah. Ake sosinju. Ake so chani makhe. Neyakakho yedwa makhelo. Neyakakho yena njani? Yebantu abakho yena njani? Ye business yena njani? 2025 ngumnyaka wama miracles. Ngisathatha ibusisa noma uyaminya noma uyazonda. Uzuthi nginenyoka yethu imoto. Ya ngani siyaphosa basomfundisi bahlala buzathi imoto. Sethi ukhulekela ama millionaires. Ngaze ngathi basho kahle vele ngikhulekela ama millionaires. Umnikati wayakavele ke. Akavele ke ngivuyo. My brother. Lona ngathi uthi ungunamba bani ekhaya lo. Ungunamba. Ya ngathi 8. Ungunamba 9. Anonu lama nomhlangano nomhlangano lama wena. Qobolelo na. Over to you mfowethu. Amen bazalwane. Ngiyabingelela nonke. Ede ngiyacala kuma pulpit nemahluko. Ngithanda ukubonga ligcobo lamfundisi. Sukusela last year na bengisolo ngifuna imoto but benginetinkanyana ukuthi bangidecline abathi nginesikoleti lengakaze khona ngavula ama account. So kwaba ukujwayela ngitshela ukuthi maybe kutawuphela ngabuyela January.
January solo bangitshela into leyo 1 se last week Friday Thursday ngabuyela futhi solo still bangitshela into leyo 1 senangiphuma ngalesibili emsebentini no yathi bhuti wami vele esontweni angivama kuwena ethi just into iyahlangana ngayisontweni ngiyendlini bese singolala ngakhanza kukhiwe bazalwane ikhiya bambe nato sengayisontweni bese baphuma nje but bese bacetsisa ngikhanza abanikelisa nekunikela nje vela ngivami nethi ngifike ngene ngento lenkona ngiphuma kuhambe ngisingele tikhiya lapha bazalwane kuphela ngithatha tikhiya bese ngiyamuka ngibele endlini ngolala akwaba nento lengibamba ngahlala kancane angizange nje ngikhipha imali eningi ngakhipha 100 rand bazathi nganikela nakhona bekungasilithi kwavile wathi ngikhipha imali nginikela ngasathi khiya ngabele emuva ngalesithathu ekseni bangifonela baka Omasi base ngibuye kutolanza imoto angizange ngithemba ngaya khona ekseni ngavuka khona akhanza bangibekele yona ngibwa kakhulu bazalwane lo ngikubonako sithi bambelele empilweni ngimthatha kakhulu njengabhuti wami angimthatha njengemfundisi kube bebi kucala ekudzala empilweni ngabe sengikhashane ngibonga kakhulu bazalwane. So lala khulumako is a mystery ne